Awuzwa-ke hlobo sami linjani kwizindawo zonke lokuzathi isikhathi nathi uhlelo ngisakhumbula igama lami ngezeshiya namba lobongane sise-CNC kuthi siyathunqa kobulaye lapha silethela khona-ke lokho esikwenzeke namhlanje lo muntu ubhalele okhuluma ngobongane uthi ubongane okwesibandayo suyengimaziyo na ngathi hhayi lo-ke ungaqali ngazange ahlale-ke eDurban ngazange ahlale eJozi umfane enkomponi lo baba uthe wena uyabheja nguye ngoba wamuntu chazi hayi ngizakutshela nxumala isuye yeke lambaleke oqala-ke namhlanje na kuthiwa-ke uJohane Gumbo. Kunjani Johane Gumbo? Uhlelo-ke bengakwazi ukuthi lukhona ngize ngaluzwa lo nyaka kambe kunini ngilukhumbula sengilandele inhlelo zonke zaphumayo kusukela khonana ngezikhathi zabo-COVID mani ngiyalibala nxa ngisemsebenzini. Siyabonga uhlelo lingabobonga kuphela ngomlomo libongele lani lidonate something hawu madoda hlala libonga ngomlomo kuphela wena-ke uJohane uthi mina ilanga sozilikhohle lomnyaka ka-2017 mfowethu kuqeda-ke ikhula phana ngasuka ngihamba-ke nonkosikazi sesiyawoda eBotswana ukuyathenga eZimbabwe sibona simnandi sesiyathenga something eBotswana. Safika eBotswana-ke sathenga imoto esasihamba ngayo yasisifa udriver wathi imoto amele ayidonse ayibisele eFrancis Town. Ngathatha-ke imota lo mfazi kwenye kuyimoto okuncane sangena lo mfazi wami sachiya abanye lawana abahamba labo basele emoteni. Udriver sesifika singafikile ebhoda wabetshaya uleft wathi usathatha izinto komnye umuzi. Umsakazi wasithathela izinto zonke barepha umfazi wami membopheke imbila zakondo bamtshintshanisa bebabili bangichaya bathatha yonke into babaleka basitshiya khonapho ngomanager ukukhulula. Ngasuka lapho-ke can you imagine-ke chisa-ke umfazi ebhinywa ukhangele phambi kwakhe elokhu embizi ethi Joe ngilamulela bazenza abakufunayo bengavikelanga. Ngathatha-ke umfazi wami-ke sacela sihambe esibhedlela seFrancis Town lapha phiwa khona-ke imithi kodwa impilo isafanana ichisa kwaba nzima-ke sesingikhaya ikakhulu ngo-2018 ngiba lama-nightmares ngiyabona bemgadile umfazi sokusiba nzima lokuthi-ke ifeeling ibuye ukuthi ngilale la umama ngilala enzima sometimes liphezulu kokwenza khona phana ivele ihlizi ifele nje ihlilale. Sorry Joe into le yanhlupha angazi Joe lathola yini ilokozeni counseling ngiyayazi into le uthi usucabanga uchiya umama kodwa uzamchiya njani umuntu wenkosi kazenzisanga phela wabanjwa baba uthi wabanjwa phambi kwakho doesn't mean wayivumile njalo ukuthi babemchaya bamdabule iziqongo benza akufunayo phezu kwakhe lusizo olunganani lolo kubi imota azigada-gadwa loba upokugada nje imota kulezi nsuku ku-dangerous. Hawu ngicela-ke unditshayela ingoma lalethi mayibuye i-Africa liqembu le-Chimora.
ngivela ke ukuthi more ngoma sithi mayibuye iAfrica Simiso Nyathi ngikuthole manje le ngoma ngitshela uJohane Gugu obhinyela ke unkosikazi Simiso siyambingelela nanti uhlelo ngisakhumbula esithemba bana uphile lapho khona Simiso umnyaka ngikhohle umnyaka 2009 lapha ke ubaba umdluli asenzela izimanga ezinzima ubaba wasibiza nje abantu abakhe singu7 ohlala lathi phansi wasitshela ukuthi umfazi kaMoyo owayehlala dudane la ngikhaya usefuna umbise ekhaya zoba ngumfazi wesi2 ngoba indoda yakhe yaloba eGoli indoda leyana ke uMoyo wahamba kudala athi singabantwana wacatsha ubaba kuthuthe belokhe edlala lo mama lo Mrs Moyo all this time ngubuyile wasibiza apha mama wasitshela ukuthi ufuna lwana uyezo ohlala ngikhaya ngonkosikazi wakhe sakhangelana sonke saphelela ukuthi umuntu olichapa sasimazi ukuthi umama uyagida lezitolo uyaziwa kodwa ubaba wathi umthande njalo sakhala sizwela umama wahlupheka uMadubi uMamthembu wakhala wazwathi show uzolihlanganise sekasimi labantu lo muntu lweshebe sazwa umuntu wonke ngoba ukuthi umama ekhomba ama councillors labezemhlanganiso zemaphathi ekhaya wayevele edumile ukugida emarali kodwa ubaba uThethwa wambisa ngikhaya wabuya lapha umama wacile sithi ngcono sekeleni kunjalo wabuya lapha ezohlala ngikhaya waba lendlu yakhe ngizazi ezobuhlungu kwangenza lokho vele ngihle ngisuke ekhaya by then I was 20 years old ngabuya koBulawayo sahlupheka umama hlukuliziwe kakhulu mama qasa ukumbuluza eshawuda labana wami labo sisi bami ekhaya labo makhelwane ubaba azithulele kwenzakala ukuthi umalumami omunye wayehlala ke endaweni othiwa kuthiwa ehlala eGulu akazi kuye eGwandwa wayesivakatshele kuyile wabuya ngikhaya khona ngale wagcina ke echaya ke umama lwana ngoba wambuza ukuthi uzodingane kuze umalumami elandu yena umalumami elandu uzobona thina lo sisi wakhe wasemchaya wamlimaza wabotshwa ubaba wathi ufuna intangele ejele umalume umama kwamhlukumeza kakhulu konke lokho umama secine thatha ke umphefumulo wakhe wazibulala ke umama wanatha umuthi wamagundwane ngilosizi Madu Mamthembu ngiyakhumbula mama umama wona wathi wasuka ngikhaya lo baba wasuka la siyahlala la komunye umuzi abawakhaya bebodwa umuzi wangikhaya uNxiwa ekhaya eze siyakhala singabantwana siyamkhumbula ke uMadube umama konke kwenziwa kababa ubaba uyaphila uyadubeka safungelana eJoy ngike simkhulumise ubaba ngento ayenzayo siyamtshiya enjalo thina asakungeni fa lokuthi asilababa cela ke ungitshele ke izingoma enyongathola ukhethile ingoma zabanenginengi wathi ucela ingoma ngangayithola ivinezi ka Chimora ngumchayile wacela ke uMadamara uFreddy Gwala mbona ngani ngakutholela uFreddy Gwala othi ngicela ngitshaye ingoma lethi ngixoleleni bazali mbona ngani you right there for you Freddy Gwala ngitshela ke wena khona ngapho ke umdlaleli wethu Simiso Nyathi Mamdluli ingoma ethi ngixoleleni
Siyake umlaleli wethu omnye uthiwa Menzi Sechuma. Menzi ubhalelawe. Ngibhala nje mfowethu mina ngilapha ke eBrithani ngibuyile ngesikhathi lesamasiko esinyazama ubamba bengisebenza ke ngitshayela South Africa ngitshayela ke ama trucks kodwa ke impilo yangikhona yangalenzima ngcono ngizophanda. Ngibuyile lapha ke ngisebenze gadalala ngachiya ngonkosikazi eSouth Africa. Sengile 3 years ngilapha ngike ngabuyela umnyaka lona kodwa ngibona ngakuhle ngikhaya. Chisa ngethukile kakhulu ukuthi yebo kambe unkosikazi wami ke umamo waye ngangamlobolanga kodwa ngangisaziwa ngibo. Ngilengane yodwa laye ngihlala eGoli yebo ngathi umahlalisana. Into engethusile mfowethu ke umngane wami ngimthembile kakhulu uJoe waqhamuka sihamba wamvelela ngoApril ka25 ngesikhathi seEaster wamkhiphela sensizwa ngabantu bakumangala abaningi abasaziyo. Uma lo ngafika la ka1 ngekhaya abanye bayamazi bebemfanisa kodwa ke nawu ke uJoe sehambe wamkhiphela wamlobola. Isengibonile sobala ukuthi into le bayiqala kudala ukuthi bayentshontshela. This guy is my best friend. Basazi sonke. Sethethe umfazi wami sebehlala bonke sebathutha lapha engangimtshe khona ke umama. Umntana wami wahamba wachiya ngakibo ekhaya. So manje athi uhlala la umuntu ngizothula esisu. Kambe ubuhlungu obunje umuntu omngane wami
ngiyasebenza lapha ngisabona ngathi umsebenzi ngiyeqeda abantu belusa amadada kuyaphinda kusale kungikhathaza kodwa ngithe ungcono ngibekele. Ngiyabonga Jesus afuna ukuthi ungatrust umngane uyakubulala umngane. Kungaze nani menze isithuma ubhale mina likhohlwa lokho ndoda. Umuntu ngamtshala ubuhule awungeke umcontrol ukuthi uyabe siyaliwule siyaphambili. Ngicela ungitshaleni izingoma edlandelayo. Mana kutshala ingoma ethi kaBra Yuma Sekela ingoma ethi khawuleza.
Nazi ngomvela ko-bra uMaseli ingoma sethi khawuleza sitshala menzi sithuma yena ke uthi ithande kakhulu le ngoma umfazi asetshaye phansi abangane zidodi man yazi ukuthi ubese umuntu endlini kanti yena vele uzobudla izithende suke ku menzi sithuma siyakubonisiwe sidame ngibuye eGoli ngomnyaka ka2006 impilo yabanzima ke imichisa ngasebenza lapho nalapha ema-restaurant ema-kitchen yonke indawo ngacela mbona ukuthi no man kulabanye ke umngane engangimazi esafunda sonke wayekhanya sehlezi kahle wagcina intshela ukuthi no mina ngithanda labo bhuti labo be-West Africa ama-Nigeria labo bhuti bangifaka esitayileni hayi kodwa phana nami ukuthi ngihambe-ke ngisiyadlela kubo manje mina-ke umuntu akasidambe njalo ngiphiwe ngilezinqi hayi kodwa wahlanya umfana othiwa nguGideon wangithanda-ke khona phana wasesithi-ke into khona sokumele ukuthi-ke kwenziwe imali njalo bafuna umuntu okwazi ibhizinisi bakubenze bathi ibhizinisi ngabatshela ukuthi ngizimisele hhayi-ke balungisa ukuthi sizatravela lapho esiyakhona kule nto kumele sihambise iparcel le sihambisa endaweni okuthiwa ngabe Vietnam ngabona zama ukuthi amabala angazi i-capital city yangaphi le kodwa kukhanya kuse-South Asia hhayi kodwa siyadlula silala endaweni okuthiwa kuse-Iran sisiyakhona iplanet izasuka laphana ehambe khona lwangitshaya-ke uvalo-ke basebelungisa ukuthi siye kwenye indlu behlala khona kodwa sibuye singadlanga lutho basithatha basifaka laphana basinathisa ama-futhi cooking oil wathi nxa ngisiethe enginike iphasili ngiyiginye iyehle itshelele ingene esiswini waphafa amaphasili afika 15 ngeze ngani sengiqumba ngamtshela usemfuna ukuhlanza wathi ngingahlanzi ngizibambe wambamba wanika okunye okunathayo ukuthi kulale wasentshela ukuthi sihambe nini beyamenza njalo sasingamankazana-ke sebathathu kodwa singahambi sonke ngani siyazana lola lo hambe ngani kazi muntu even ngicheck-a laphana eplenini eJohannesburg airport ngangisweta ngiginqa ngoba into leyo yayinzima bathi ukuthi kumele singayi zama ngezindlela ukuthi sale lokudla phakathi kwefremechina sale yonke into sakhatha-ke laphana-ke iplane ngambona unkazana engibonileyo phakathi lomunye ehlale ku-back seat le lami ngihlezi safika-ke endaweni okuthiwa kuse-Iran safika sehla-ke iplane kuhle kuhle khonaphana basebethatha-ke saphuma sahamba lapha besibhukele khona sahlala khona basesithi lapha-ke sokumele ukuthi siyenziwe leyani into yokuthi sikhiphe lezi zinto sizabuya futhi sizidle sezidlula ngoba lapha benzela ukuthi sithi ngisazi bayenza kokhani ukufaka ngale emuva behlohlela engani yaphosiswa amanzi bedonsa ukuthi kuphumelani into okunye kwasekudubukela-ke esiswini ikugula kwami sengifile laphana ngathwala ngaphaphama sengisesibhedlela ese-Iran kuthiwa kwadubukela phakathi ngahlala ku-intensive care for 2 weeks nxa bengitshela ngithe phuma lapho babengibopha bathi sithunywe mbani lana nkazana basebabophile amanye ayi-2 safaka ejele e-Iran sagwetshwa 15 years bahlala laphana siphakathi ejele sihawula kwazi wathi i-South African Embassy iyabuyayo yakhuluma selisele iminyaka kwagcina iminyaka iyi-5 years ngisevile le minyaka chisa angeke ngafa ukhohlwa kudibeka kwami-ke iminyaka yonke lana indaba uzama ukuthi unotha ama-Nigeria akhona up to today angizake ngiwabone ngabatshela abantu ukuthi awubazi bathi ulamanga uyabaprotector ngibuhlungu kakhulu ngento enzala kimi bomama sizamele ukuthi sisokoleni ukuzama ukuphila ngalaba abantu labo ukuthi bazakwenzani bona babotshwa wena ngongena ngejele yimi mbhala chisa ngiyaxolisa isikuyabande-ke incwadi yami ngicela-ke ungitshele izingoma Soweto String Quartet nxa ungayithola ngoba ingoma engangithanda nazingoma
Yeah. Nasi-ke ingoma emnandi ingoma vela-ke Soweto String Quartet. Siyichazela ukubonisa esidambeni owenziwa-ke izimanga ama-Nigeria la-ke. Amkhwezeka asakwalothanga. Amudla imali aphinde amfaka ejele. Amudla-ke yena ngokwakhe aphinde amfaka ejele. That's how they are, those people. Bakwenzela izimanga. Siyabonga kakhulu boni. Nangu-memory moyo. Alright, singafika u-memory. Ikela sihambe-ke. Uthiwa nguNhlanhla. Nhlanhla kunjani? Nhlanhla Chili. Yeah, Nhlanhla Chili. Uyaphila Nhlanhla Chili. Umsakazo siyawuthanda. Yuphi nomsakazo? Share YouTube yam channel. Like the page. Subscribe. Jikele ebantwini. Share the links. Sikhona palo bongs. Nhlanhla Chili ngiyawubingelela. Jiza mina ntabuka-ke gokhwe kodwa ngabe ngizokhulela ngo-20Z nqa koBulawayo. Umuntu akaChili mina igama lami nguNhlanhla. Ngisebenzile kakhulu lapha eMhlahlandlela koBulawayo, ma-government offices. Wasuka-ke ngelinye ilanga nendaba yokuthaba kakhulu. Ngathatha-ke omunye-ke umfana ukuthi ngamenzela ukumbhalela examination ye-Form 4. Sazama-ke ngoba besibhalela kwenye college-ke koBulawayo, ngayenza i-sit-in for him. Ngambhalela kwayithe uyanika imali ngayikhalata izimali equivalent to $30. Ngahlala laphana-ke ngambhalela. Kambe saqeda kuhle nje. Sesiqeda khona phana ngazi ukuthi-ke sengithi ngiyahamba. Sengiphuma phamnyango wabembiza omunye wakhuluma ne-vigilator wathi-ke cela ubona isithupha sami. Ngasengithi ngisitshile endlini, mina ibizo lami ngu-T so and so. Wasithi ufunda kuyiphi iclass? Ngamtshela ukuthi hayi bengikhona apha ngi-correspond and all that. Lona ngakhona osebuya amapholisa. Umuntu angangibhalela wayesuke waxoxa ukuthi mina vele ngiyabhalwa ngubani engabuyanga yena. So ngabotshwa-ke emsakazi laphana ngasensiyagwetshwa 9 months. Ngibuhlungu kakhulu ngafelanga loza umsebenzi wami. Okumuntu ngangubhalela kwasihambela-ke eGoli ukuyazisebenzela khona-ke. Khathesi-ke ukhanya into zemhambela kaze akatsho nje ukuthi nasi 50 rand. Ngadaba kakhulu-ke tshisa ngilapha eSouth Africa lapha engisokola khona. Ngizama ukuphila umsebenzi waqedwa yena lana ukuzama ukusiza umuntu ongelandaba lawe. Ngidabukile mntakaSibanda into le zingizwisa ubuhlungu. Ngicela ungitshela ingoma kaDan Chanda ikakhuluyana entsha hayi selesikhathi yonke siyazenzela bona nti siyazenzela Nhlanhla Chili.
naso ingoma vela kuthanda ingoma ethi ihamba lokuvi ingoma ethi siyazenzela abunathi siyazenzela besihlale unhlanhla chili sesiya-ke ku-memory moyo Memo uyaphila yini memory moyo wena-ke uthi ilanga ngasoze ngilikhohle mina ngafika-ke South Africa ngase ngicina ngihlala leyo bhuti wesivendeni kwaba nzima kimi ngoba i-culture khona singa-understandani ehlala ngithethisa engizondela yebo ubhuti wakhona bemubi okwamagama kodwa bengimthandela nje ukuthi-ke wayengincedisa kakhulu-ke emalini njalo-ke lobo ukhwele wazobuya-ke eMelfort omunye umfana engafunda la izosivakatshela ngayilahla ngokuthi-ke lo mfana ukhazini wami so uthe semkamfrota-ke lo ubahashi wasesithi yena hayi asohlobo safunda sonke kade sengenze imistake enkulu wabuya wasithatha sobabili wasivalela wathi yena asigadane lo Melfort silalane phambi kwakhe nxa singafuna ukufa washaya wathi khipha igqoko yenza nini lokho elijwayele ukwenza lobabili ngangazake nilale kaye la Melfort lo-ke wabuya kimi uthi kwenziweni wathi ngithi khisana lenze lokade likwenza lapha lizama ungenza ibhari mina i-boyfriend yakho wachaya-ke Melfort wabuya phezu wami wehluleka ngoba kwakunzima umuntu wesilisa nxa ebethwa ukuthi kwenzakale sabathe azange senze lutho-ke ubhudlo wasuka-ke wasechaya umfana lona wamlimaza wagcina-ke ngombuleleyo wathi nxa efuna ukuthi mina ngiphile ngike ngitshele loba ngubani wasuka lapho-ke wathwala isidumbu ebusuku ngakhala ngihawula msakazi into leyenza ngo-2010 kwazi wathi ngo-2020 kwangihlupha kakhulu ukucina ngibaleke South Africa ngabuya lapha e-Ireland mangesaba ukukhuluma ukuthi into le iza ngibulalisa uMelfort wadupha isidumbu bamlahla abakwabo kwakhanya wathi ubule ngotsotsi yena nyakwazi ukuthi umuntu ambulalayo ngubani ngicatshela lapha e-Ireland angeke ngiphinde ngibuyele-ke eZimbabwe ikakhulu eSouth Africa ngiyabonga-ke ngicela unjani nezingoma owenza ukuthi ungakhulumi all this time kuyini yazi yehluleka sisa ikonsithi-ke mina ngiphinde ngibisele uFred ngithi udakwa kabi ngoba zaFred zonke zingu-35 ngizakutshela le ukuthi udakwa kabi wena khuluma mani
Shona malanga oza December siphume ejele. Seniyasidelela nini ngaphandle ngoba nidimali zenu nothwala. Dawa kabi sokushaya thina. Seminyakeni asikhathalele kuthenga. Itho! Nasi ingoma evela ke uMatamara uFreddy Gwala ingoma ethi ke Tawakabe tshale ke ngomemoramo yo ye nange ngiphethe manje kuthiwa ke ngithabisa umbuyazwe unjani Thabi wena ke uthi chisa siyakubingelela uthini ke umfana kethi ke lapha uThabiso uthi mfowethu engiza kutshela khona ngezwa ubuhlungu empilweni nami azayibuzwe la namhlanje umuntu nje bele umntana endithanda laye umntana waseSoweto umntana lo ke originally is from Eastern Cape wanithanda ke lo mntwana waqalisa ngelilanga ukuthi ke uthanda lezi zinto eziningi zesilungwini wabuya labangani bakhe wathi hayi mina ngifuna ukuthi ke ethi usipepe hey sibabili lo mngani wami asesiphuzeni hayi balungisa ke ngathi lami njengendoda namhlanje ngizakholisa bayenza ke into yokuthi bangibophe angazi into lezazibona kuma video mina lezi zinto angizazi mfowethu mina ngumuntu okhulele esintwini bangilalisa ke embedeni babopha isandla sika right babopha lesi isandla sika left babopha nenyawo sengisele emapuna lapho ke bathi ke into yamlelele izovuka kuphela hayi babuya ke bobabili lapha lo munye wakhe wabe buye zohlala ke emlonyeni wami njalo into engazake ngiyenze uhlazo longaka ngase ngiphalaza uthekele umntwana wathatha inkalakatha yebelt hayi wangichargeisa lo mntwana wathi ngihlanziswa kuyini ngiphalaza kuyini ngoba into engazijwayelanga mntaka Sibanda into le yangiziswa ubuhlungu ke bengitshala lapha bangichaya bangilimaza kasi kungithelela bengithela yonke into kodwa kangichemele lwana ngichamela ngasemlonyeni wangichaya intombi yamathi ngiginye ngemva lokho batha bakhukhula ndaweni bathatha yonke impahla yami bathatha zonke izigqoko lama suitcase bangichaya ngibotshelwe ngagqokanga babefaka ilembe emlonyeni kodwa ngamanje nje ugcina ngikhiphile emlonyeni ngamemeza ke abantu bacebe ekhaba isivalo bangithola into edaca nemaphuna ngithanda ubonga ke omunye othiwa ngubhengu ubaba uBhengu nguyangisizayo abantu bengampili becala ngiya-actor uyangithatha wanika lezigqoko walihlala esendlini wathi semaphoyiseni amapholiseni bantshela ukuthi isitori sami abasizwisisi ngilamanga mina ukuthi ngidla imali zabantu ngabatshela ngitshayelwe yonke into babuye endlini bathola kungela lutho olukhona babuza ukuthi ohlala lapha mbani ngathi uthi yimi so lakathi into le ngizwisa ubuhlungu ba icala liyana samthola lo ntombazana akenziwanga lutho laphela emoyeni uyachwensa uhambe siyajayiva ngihlangana naye ngibona ngani ke uzamplanela okunye yikho sengifuna lokusuka ke eSouth Africa ngeke lukhohle lo liyasukuchisa ngicela ungitshale izingoma hayi bathi bamfundisa lezi silungu bathola umuntu enkosi kakujwayelanga lokho
kavele kakwazi futhi umuntu wenkosi wavela ke waphalaza lingamsoli ngicela uchanye izingoma obona ngani enganthinta ngaphakathi mana ngisibone le ngoma uZahara ethi imali ikhona yini ethi imali mana sikuchale Robert Splash khona apha ngibona ngani Splanka phela abantu basithanda isplanka esplankeni lapha singathola i1 engazaba ukuthi kusukumise nasi ngoba kuthe wena uthanda lena ethi you I think you're really right simsusele yona nasi ke Splash le dlala umkhithi Asigoma phela ke ku Splash abathala umkhithi iqembu lakhona ke ingoma sitshale ke uThabiso Mbuyazwe nabamthena bamshatha ukuri bamdonora bamfunda into angazaziye zokuthi uyanqunula kahle ngebhanti lezi bamthatha yonke into ngenxa ukuthi waphalaza wawumela ngiphalaza baba awumele vele ulithuze ngomlomo yenze yonke into ongazange kube into leyana yabo into khona ke bakufunayo waqina ngisera Mlojo Sera unjani uthi mina ngakhe umbake isigelekeqe esilivilo ngazakusibona lobhuti ke wangaphisa kakhulu sesekhaya eSouth Africa sabuya sonke sise-Ireland sibuye sonke sizoyenza umsebenzi nanto enguBoshman eGoli kodwa lapho wathola ke akulula ngathi ngena ndoda ku-K yabamba ke la izalukazi njengami eze-cleaner but ke waqala ukuthi ke angihwabhele ngase ngibona ukuthi ke iplan lapha yikuthini iplan ukuthi umuntu angisamfuni ngiyabaleka ngithini ngiyachala uthini ngase ngiyekela ngamthemta ukuthi ke angifake isandla ngangirekodile chisa ngangirekodile ukuthi umuntu osengihluphe kakhulu ngarecord i-conversation engishawuthi endithethisa lo sikethi ufuna ungichayelana that's what I gave the police amapholisa ke abuya endlini atshela ukuthi kumele ahambe echarge of sovalelo
wabuya ke ekuseni sebemkhiphile kwathiwa kule court kwathiwa ngakhulumi lami bagcina bebona ukuthi lapha kuyahlupha ngathi mina nyamesa emapholiseni ngasuswa ngafaka kwenye ke i-hotel temporarily wasehamba ke e-court bamtshela ukuthi sokumele ukuthi ke into zakhe njwana ke wabuya lapha uyazi visa yalabantu azosebenza ithini bayirevoka i-status wayekulungisele ukuthi ke ayiclaim isalami ngasithola ngesikhathi ukuyaclaima ngikhuma nje se-South Africa uyangisongela sengilapha mina sengikhulekile kunini zehlukwalana loguluva lomgulukudu umuntu wanchaka kakhulu wanihlukumeza chisa yemusera mloja ngilapha igama lami uyalazi leli yena nguzibani kodwa ke sengiphumulile mntaka Sibanda ngichaya umoya I'm on the brink of bringing my 2 kids to Ireland basekhaya kumama wami ngiyabonga chisa uhlelo selithanda ngicela ke umtshela ukuthi abafazi abachaya there's a time azocebe ukuthola khona sakuthola sathane momzondile lo sikutholile sathane lapho khona angufisele ngitsho lokuhle unhlukumezele B bakithi ay madoda ngicela ke ingoma A1 ucela zona zesplash kodwa ke sesiyahamba mana ngutshayelane entembo zayikholisa i1 eyabo ikhona yini ingoma yabo mana bongani uyeza mana ngutshayele ke yeah uhlelo silima lapha bakwethu ngithanda ke uvalisela ke obongs libe le weekend enhle sizabuya sibonane emalangeni. God bless you all. Lisale kahle ngitshela ingoma yakho ethi uyathanda ekaChimora intombi yakamama uthi ke lingoma yalichathisa ingoma yakho kodwa hayi uyayala umuntu kuhle mana akula ukuthi umele uthi aza kudinde usithi wonsumbophisi ankosi yami baba